Noka ya rona leruo le nwa mo go yone e tshegeditse bojanala re ne ra godisa bojanala jwa rona jwa go pagama dikepe Batswana ba leka go iphukisa pheo ba tswa kwa mahelo a harologaneng mme re itemogela gore ke dikgwebo tse di phuthane le bone baeng ga ba sa tlhole ba re etela jaaka pele. Nako ke a bongwe wa itshwamogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ke Wilibile Samoka a re bone ditlhogo. Moepo wa Botash le khamphani ya BDC di baya monwana tumalano e tla thusang dikgwebo tse di ka dirang ka letswai la soda ash. Batswana ba gwetlhiwa go tlhokomela letlotlo la leruo le le amogetsweng kwa lefelo la Ramatlabama. Setlhopha sa BDF 11 se sutela kwa maemong a bosupa mo leking ya Botswana Premier morago ga go tshameka maleka le sa 11 Angels. Tshepiso sekolo ke o ranolang ka puo e diatla mothetsong ka mogela a bo di amogele. Moepo wa Botswana Ash le Botswana Development Corporation di sa nne tumalano ya tirisano mmogo e maikaelelo a yone e leng go tlhabolola mohama wa madirelo le go dirwa ga dithoto mo lefatsheng leno. Fa bua mo moletlong wa go ba monana tumalano e mothusa mokwaledi mo lephateng la papadi le madirelo Messi Pati Olweni a re tirisano mmogo e e botlhokwa ka e tla thusa mo maitekong a go kabakanya itsholelo ya lefatshe leno re utlwepego ka Faith Dithete. E reka maitamo a ba Botswana Development Corporation e le go rotloetsa mehama ya temothuo go dira dithoto le madirelo mo lehatsheng leno. Tshologelo ke gore tirisano mmogo e thame metswedi mengwe ya dikgwebo go thabolola itsholelo. We want to grow the private sector and we have identified Botash as one of those entities that have a strong potential with its salt products for beneficiation. So that we have the broader. Moepo wa Botash ke mengwe ya enang le bokgoni jo bo kwa godimo jwa go heta itsholelo ke jana re bone go le botlhokwa go dirisana le bone go rotloetsa thamo ya ditiro le dikgwebo. That's creating the much needed jobs for Botswana and promoting economic activity within the country. In that way we'll be retaining the jobs that are currently indirectly being exported by exporting some of the primary products that Botash produces. Tirisano mmogo e tla sologela dikgwebo tse di potana mosola segolo bogolo tse di thothang letswai. Remember, the Ministry of Trade and Industry is responsible for growing industries. The salt that is being mined here is one of the products that we can diversify the economy with. Letswai le le piwang ha re ka le dirisa go tsholetsa dikgwebo potana. The industries that can be developed from here would include those such as small industries that make detergents, salt that we use in our farms, and many others. So we expect that from this partnership, we will see industries growing. But the greater benefits to me are to the area in that. Re ta itemogela kgolo ya moepo e tla thusang thata mo go atoloseng le go thabolola matshelo a banni ba kgaolo e. Come with it. Like the growth of the town, the creation of employment. Re Phatshwane a re tumalano e gape e raya kgolo ya moepo sa tlhalosang se ta gwetha moepo go atolosa dithuso tsa one mo banning ba metse e mabapi le moepo. Faith Dithete, BTV News, Soa Town.
Tona wa temothuo Rre Fidelis Malao a re go botlhokwa go dira ka natla go tlhokomela letlotlo le le kwa lefelong la kgwediso ka seatla la Ramatlaba Artificial Insemination. Tona Malao o buile se jaaka na rola dipoo di le 23 le dikgomo tse di namagadi di le 60 le bofera bongwe tse di gorogileng ka la bobedi go tsweng Australia. Dikgomo tseo go bolelwa di lopile puso madi a tshwarang 29 million pula. Ngwaga o fetileng lefatshe la Botswana le ne la reka dikgomo tse dingwe di feta 100 kwa Texas, America tse le tsone di beilweng kwa lefelong leo la kgwediso ka seatla. Go tlhalosiwa fa lefelo leo le tla ntšhafadiwa ka madi a ka tshwarang 60 million pula go thusa lefatshe leno go godisa palo ya dikgomo tsa lone go nna 3.5 million ka ngwaga wa 2027. Naneo le golaganyeng le thuo le tlotlo ka gore se tabong se hethiwa ha mo thulaganyong ya thuo le tlotlo se teng. Jaanong ke mananeo a neng a betlwa a golagangwa gone gore e nne morutiso wa thuo ya rona, re oketse dipalo tsa dikgomo tsa rona ka lebelo, re oketse boleng jwa tsone gore tlhwatlhwa e nne e tla re itumedisang re le Batswana. Re di rola mo go lona mo tshokologong ya gompieno mo kgaolong ya morolong. Kgang kgolohela ke goreng a re thusaneng go di babalela, re thusaneng go di disa mmogo gore di te di kgone go ata, di te di kgone gore e nne lone le tlotlo la boammaaruri. Amogelang mpho e, amogelang lehumo le, amogelang dikgomo tse tsa lona ka loshalaba ke tsa lona ke tsa Batswana. Sekolo sa ithutele ditiro sa University ya Botswana se kopane le sa African Nazarene University le sa University of Ghana ga mmogo le dikhamphane tse di ikemetseng di tshwana le ya Data Innovators, TML Consultants le African Evaluation Association ba tla dira dipatlisiso botlhe. Se se tla morago ga gore ba UB ba belwe madi a tshwarang 10 million pula ke lekgotla la Mastercard Foundation go dira dipatlisiso tse di tla tsayang ngwaga. Fa bua mo phuthegong ya babegadikgang Professor Bakele Chilisa wa University ya Botswana a re maikaelelo magolo a tiro eo ke go batla methale mengwe e ka dirisiwang mo ditshekatshekong. A rutlwe pego ka go rata Moranyane. Gantsi ditlhabololo di tsamaelana le ditiro. Mo nakong eno go na le ditiro tse di tsweletseng di ka feta 100 tse di tlhokanang le go ka nokiwa mo lefatsheng leno. Le fa go ntse jalo mo bekeng eno go tla simolodisiwa lenaneo le le tla itebaganang le go dira dipatlisiso gore go ka tlhabololwa jang lenaneo la go sekaseka ditiro go dirisiwa metlhale e mešwa. Go ya ka Professor Chilisa, maikaelelo magolo a lenaneo leo ke go thusa mo go tokafatseng boleng jwa matshelo a batho ba kgaolo ya Afrika. Bringing people together to talk about their lives, to talk about what re batla go tlhama ditsamaiso tsa tshekatsheko. Re batla go tsaya tsamaiso ya rona ya makgotla ya Setswana e tlwaelesegileng ka go phutha batho go buisana ka matshelo a bone, go sekaseka ka ga dilo di tsamayang ka teng, gore a di mo tseleng e siameng kgotsa jang. Re dumela gore morafe o tshwanetse go nna le lentswe mo ditirong tsa puso, re se ka ra utlwa lentswe la babeeletsi fela ka gore ba ntsha madi. We want to say that we are going to co-create with communities, with government. Dikolo tsa ithutelo ditiro di botlhokwa fela thata ka di thusa mo go ageng itsholelo ya mafatshe lefatshe ka bophara. Maafrika ba tshwanetse go laola dikgang tsa bone. Sekai gongwe re ka bua ka thuto, ba tshwanetse go itse go bua ka thuto ya boleng jwa go tlhabolola matshelo. Le gantsi dikole tsa ithutelo ditiro di na le go leba kwa boseja bogolo fa go tla mo dikganyeng tsa ditshekatsheko, ba sa lemo gore mafatshe a Europa a tlhaloganye ditsamaiso tsa Moafrika. Make sure that a project like this one is successful. Tiro e tshwanang le ena le bokgoni jwa go tlisa dikakanyo tse dintšha go tsweng mo bathong ba rona, mme e tlisa le ditlhabololo. Ka jalo ke leboga ba University ya Botswana ka go bulela tsela mekgatlho e tshwana le ya tshekatsheko ya Afrika. For institutions like African Evaluation Association to play a part. Ka jalo e tla re ka labone ga bo go simolodisiwa semmuso tiro e, mme go solofetswe fa e tla tlisa bana le seabe ka go farologana. Go rata Moranyane, BTV News.
Gaborone. E re lentswa gona le koketsego ya dipalo tsa bomme ba ba mo mogameng wa dikitso ditlhaeletsanyo le boranyane. Mogama o ntse o kgatlhegelwa thata ke borre se se feletseng se dira gore dipalo tsa bomme di nne kwa tlase ke ka moo lephata la ditlhaeletsanyo dikitso le boranyane le bana le seabe ba baneng ba tshwere thutontsho tsa mogama o beke e fetileng go rotloetsa bana ba basetsana le bomme go inaakanya le mogama o a rutlwepego ka kitso Temane. Dipalo tsa bomme ba ba mo mogameng di kwa tlase mo Botswana mme seo se kgoba ba bangwe marapo. Mo moletlong ono kgobokantse dikhampani tse di farologaneng go tla go rotloetsa bana ba basetsana le banana go agela bokamoso jwa bone mo mogameng ka seo se ka fa ba bangwe marapo a go atlega mo mmerekong le mo thutong tse di amanang le mogamayo. In this industry, women tend to find themselves in junior or support roles with limited opportunities for advancement. Mo mogameng bomme ba na le maemo a kwa tlase mme seo se ba kgoreletsa go tlhatlhoga maemo. Ka moo re batla go baakanya seemo seo mme re se baakanye ka go fa bana ba basetsana le banana dithuto tse di tsileng go fetola seo. I hope that we have inspired you students to pursue a career in STEM. Godimo ga moo bomme ba berekela mo mogameng ba tlhalose fa dithuto tseo e le tselangwe ya go tiisa batswapelo marapo gore ba bereke ka thata go atlega mme ebile ba atlege e le bomme mo mogameng. Recognize the importance of training the girl child. Re bone go le maleba go rutuntsha bana ba basetsana ka seo. Nna ke le moitsana po maranyane ke itemogetse gore bomme ba ba mo mogameng ga ba tla le seatla ke ka moo re semotseng dithuto tse ko moding ka gato le rolo jwa le sa le metsi. Subjects to them so they can build the interest. The stakeholder, Minister of Comms, wanted to bridge the gap. There's a belief that banyana girl child. Ntse re bereka mmogo le lephata la ditlhaeletsano re batla go fetola dikakanyo tsa gore mosetsana o tshwanetse go ithutela tiro ya kapei ntse dithuto e le tsa mongwe le mongwe yo na leng keletso. Godimo ga seo re tsitsa bomme ba ba ruta bana ba eleng bo mantswetse mo mogameng by girls, and also bringing in women as trainers. So there are women who are out there in the field as well. Students on cybersecurity, because the theme for this year is leadership. We are trying to re leka go ruta bana ba basetsana gore boeteledipele ke ba mongwe le mongwe yo na leng keletso. Re ba rutile le gore ipabalelo ya maranyane ke magokonyane mangwe a botshelo. Cybersecurity they are similar to life skills. Basetsana ba baneng ba tsenetse dithuto tse ba re ba itumeletse tšhonoe ka e ba butse matlho ebile e ba tiisitse mo moeng gore ba ka kgona go atlega mo mogameng. I don't know how to express my feelings. I have learned so much. Ga ke itse gore ka supa boitumelo jwa me jang ka gore ke ithutile go le gontsi ka bo molemo le bodiphatsa ba maranyane. I'm going to use technology in a right way, not in the bad way that there is. Very honored and pleasured because out of all students in my school, ke itumeletse tšhono ya go nna mongwe yo a nyileng go le gontsi mo thutong tseo. Very good opportunity for me to be here. Basetsana le banana ba bomme ba rotloeditswe go bereka ka thata gore ba kgone go nna ba bereke mo mogameng ebile ba oketse dipalo tsa ba bangwe. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Oetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela re ntse re le mo go tsa maranyane kgolo ya tiriso ya methale e farologaneng ya maranyane e nnile le seabe se segolo mo kgolong ya itsholelo e ikaegileng ka boranyane ga mmogo le kemonokeng e bonalang mo bodiragatsing jwa monogae go ralala lefatshe leno se se tlhalositswe ke tona wa banana bom metshameko le ngwao re tumiso rakgari kwa tshimolodisong semmuso ya maranyane a mašwa a Now Internet Protocol Television Platform mo Gaborone Maabane a rutlepego ka mojadi Kibela. Lehatshe leno le tswelela ka go itama go diragatsa maiteko a go hetogela mo tirisong ya maranyane mme tshimolodiso ya maranyane a thabolotsweng a Now Internet Protocol Television Now IPTV a bo ata ka nako e maleba go diragatsa maitamo ao maranyane a mašwa a Now IPTV a sologetse go thabolola le go rekisa botoka bodiragatsi jwa lehatshe leno monogae le ko mahatsheng a sele. Strategic move represents a crucial step by our minister.
maiteko a ke sesupo sa katego ya lephata la rona mme mo go thomiseng gore go nna le kanamo e tona ya tiriso ya maranyane ko batswaneng go ralla lehatshe leno mo godimo ga mo se ta nna serala se se ta godisa mmaraka wa thekiso ya bodiragatsi le dithamo tsa batswana kwa mahatsheng a mangwe se ta tswella ka go nna katego mo go hetogeleng go nna itshwanelo e ikaegileng ka maranyane. But also facilitate our transition to the digital economy. Bana le seabe ba itamile go thomisa gore maranyane a ntsha maduo. Bofinet has diligently worked. Lekalana la Bofinet le dirile ka nata go thomisa gore dikago tse di leng teng di tepatepanya le dithabololo tse di tang ka tiriso ya maranyane. Go botlhokwa go itse gore go tsamaisa maranyane a tshwana le a IPTV o tshwanetse wa bona le maranyane a internet a itshetetseng mme se ke kemonokeng ya rona re le Bofinet. I need to state that strategy sa creative sector se botlhokwa hela thata. Government has prioritized this sector. Among the top 8, ke gore le re gatela a dimo ha compare le tourism le ke la utlwa for our contribution to the GDP e ha godingwana. And I think this is just the start. We have to go higher and higher. Maranyane a masha a Now Internet Protocol Television a ta tswella a tolosa thekiso ya bodiragatsi kgotsa dithamo tsa batswana kwa mahatsheng a mangwe ga mmogo le go ribolola methale e harologaneng ya go dira letseno mo mogameng o wa bodiragatsi go ungwela segolobogolo bana bomme bagodi gareng ga ba bangwe mo mogameng o. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. Ditshekatsheko tsa ntlha tse di tebagantseng le phetogo ya loapi tsa TPIC di supa fa go ka nna mogote thata mo kgaolong ya borwa jwa Aforika go feta dikgaolo tsotlhe mme seo se ka baka manokonoko a go phaphalala le leuba. Ditshekatsheko tse di supile fa seemo se se ka nna sa gakala mo isagong mme jaanong go le maleba gore kgaolo eno e ipaakanyetse go tila seemo se. Dikgang tse di seng monate tse di senogile kwa thutopuisanong ya bana le seabe e neng e tshwere monong Gaborone a re utlwe ke letleletswe Somonakae. Tumalano ya mafatshe ya Paris Climate Change Agreement ya ngwaga wa 2050 e ipeile pele maikemisetso a go degela mogote wa loapi kwa go 2 degrees Celsius ba re e re fela o le kwa godimo ga 1.5 degrees Celsius o lejwe o le borai. Mo ngwageng o fetileng go fitlha jaana dikarolo di le mmalwa tsa kgaolo ya Aforika di supile di ne tsa nna le mogote o gaufi le go tlola seelo sa 1.5 degrees Celsius mme jaanong seo e nne sesupo sa leuba le kgolo ya mogote mo kgaolong. E re go le fo dipula di supile di nna boutsana le megote e feteletseng e ralala dikarolo dingwe tsa mafatshe a Botswana le Zambia. The period April last year till March this year was 1.68 degrees Celsius, warmer than the pre-industrial average. And that was go simolola ka kgwedi ya Moranang ngwaga o fetileng go fitlha kgwedi ya Mopito monongwaga go nnile le koketsego ya mogote mo loaping go ya go 1.68 degrees Celsius go feta dingwaga tse dingwe. 2023 e ne le ngwaga o neng o le mogote mme go supafala fa ngwaga o tla feta foo. Now, strictly speaking, in climatology, we say that we have exceeded the 1.5 degrees Celsius threshold once a 20-year average of temperature is 1.5 degrees Celsius warmer than the pre-industrial. Ditshekatsheko di tsweletse go itebaganya le dintlha tsa botlhokwa tsa go tila manokonoko a phetogo ya loapi mo mehameng e farologaneng ya itsholelo ya akaretsa temothuo le bojanala. Go phaphalala mo ke go bona le mogote o oketsegang ke selo se se sa tlwaelesegang ebile se ne se sa solofelwa mme se sena le kgonagalo ya gore se ame ditshedi. The study hopes to provide a more complete knowledge of how this. Dipatlisiso tsa me di tla itebaganya thata le go nna le kiso ka diphologolo dingwe le gore di tla kgona go itsetsepela jang kgathanong le manokonoko a phetogo a loapi. Re tshwanetse ra ipotsa gore di ya go tshela jang le mo isagong. Climate change projections in Southern Africa, they predict a severe aridity and dryness, as Prof. Francois has been really emphasizing.
therefore leading to the occurrence of mega. Mohama wa temothuo segolo jang temo ya mmidi o nosetswang ke pula e aname mo kgaolong ya Aforika. Re tshwanetse ra itse ka fa diphetogo tse di tseleng go ama se ka teng. It is very vital that we understand the impact of climate change on maize production. And it's critical in guiding appropriate policy making. Bana le seabe ba kgotaditse go ipaakanyetsa diphetogo dipe tsa loapi go isa ditshenyegelo tse dintsi le tatlhegelo ya matshelo mo isagong e le ka ntlha ya seo. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Waitso ha re be phegelana teng ha di kgantsa rona tsana ko ya bongwe se di ke aga go eme sentle go gonela tsa metshameko. tla go leboge o lebile sa moka ka pego ya dikgang tsa Setswana e duleng di atla nna ke bidiogela gote sethe ke aga kwa meketla ko go wena ka tsa metshameko tsone tsa re lekgotla la Botswana Football League le tsetse dikgato ditlhopha tsotlhe tse di neng di tsatsaya tshwetso ya go sata metshamekong ya tsone ya league e ne rulaganyeditse go tswa kgwedi ya Herikgong e le 12 go tsena e le 16 mokwalo o ntshitswe maabane ke moitsanapi wa tsa molao yo beilweng ke lekgotla leo go rarabola dikgang tsa motlhale o Charles McErick go ya ka mokwalo o ditlhopha tse di sa tla metshamekong ya beke eo ya bo 13 le ya bo 14 di gapetswe dintlha tse 3 le dino tse 2 fa tse di kgonneng go iponagatsa tsone di filwe dintlha tse 3 ga mmogo le dino tse 2 morago ga katlolo eo go ne ga ntshiwa loko e ntšha go rurifatsa katlolo eo katlolo e ne e kaelwa ke ditsetlana tsa article 18.31 le 18.32 tse di patika maloko go sala morago ditsamaiso le melao ya Botswana Football Association CAF ga mmogo le FIFA ka nako tsotlhe me ha re gatela pele mo motshamekong wa bomasome a mabedi le botlhano wa league ya Botswana Premium o tshamekilwe maabane kwa lebale la VTM setlhopha sa BDF 11 le 11 Angels di kgaogane dintlha morago ga go tshameka maleka a lefela setlhopha sa The Camo Boys se tsene mo motshamekong o se sena go fenya sa Morupula Wanderers ka dino tse 3 go elengwe mo bekeng e fitileng fa le kgamula bananyana bone ba ne ba tshameka maleka a no setlhopha le basireletse ba league John Ngala mo bekeng e fitileng madio ao a tlogela BDF 11 ba le mo maemong a bosupa ka dintlha di le 32 fa 11 Angels bone ba tswelela ba le mo maemong a bo 13 ka dintlha di le 20 le bone mo motshamekong o mo o ntse ele wa Botswana o ntse wa league ya Botswana Premium setlhopha sa Security System seno tile masita o ka no tse 2 go elengwe kwa Lobatse Sport Complex ba tlompotso re a ne ba sa gopole gore ba ka bora 3-1 relaxed. No, we talked about this. Or it's gone. We're going to start on another clean slate. But the last line we were building so well. The game was take you 45 minutes. Was not take. But Ronaldo, we were just too wasteful within the area name. The opportunity they came. But to Melame Gori, enough. The power was not there. The aggression was not there within the area. It was a tough game, a game of 12. Some must say, we knew it that first half they were going to put a lot of pressure on us because they've been winning games. So it was only natural for them to come at us. They are home again. But I thought second half we really. Ne se motshameko mo tlho. Re lekile go boa mo karolong ya bobedi, me ga go a kgonagala. Rena le tshono ya go nosa ka penalty me ga retele re le ka bojotlhe o tila selepe sa magagane. But what can you say? It's part of the game. This is, I think, the second penalty that we missed from a 0-0 situation. You know, we missed one at home against Tafik 0-0. We are missing another one here. But I want to blame the boys. You know, away games are very difficult. You know, we are in a relegation zone predicament. What we can do now, celebrate each and every point. You know.
mme mo go tse dingwe setlhopha sa monogae sa Diamond Masters se kgonne go sireletsa bo mampudi jwa kgaisano ya Botswana Softball Masters Association ke gore Bosma mo letlhakoreng la bomme ka go fapha sa Africa Borwa sa Mayam Masters 13-5 fa mo letlhakoreng la borre setlhopha sa Africa Borwa sa Moletlane Texas se gapile bo mampudi ka go fenya sa Orapa Masters ka 6 go lefela kgaisano eo e ne e tshegeditswe kwa cricket e ne e tshegeditswe tota kwa Cricket Oval kwa Francistown a rutle karabo sibele mo motshamekong wa bomme Diamond Masters e itleile setlhopha sa Young Masters ka dinno di le 35 mme seo sa tlogela Mayang mo maemong a bobedi fa a boraro ona a iponetswe ke Orapa Masters. Re tshamekile sentle tota. We played 2 games in the first day, 2 games second day. Re dimina hela today we played 2 games again. Let's round robin finally, and we played very well. Our offense was good, was on top. We didn't struggle ka go beta. Our defense was also on top. Mo makgaolakganyeng a ditlhopha tsa borre Moletlane Texas e ikgapetse bomampudi morago ga go fapha Orapa Masters ka dinno tse 6 go lefela go tlogela Orapa Masters mo maemong a bobedi fa mo a boraro go lesa KDK Masters. It was easy for us to win it because our pitcher came to the party. He showed character. Go ne go le motlhofo gore re bone phenyo ka gore pitcher wa rona o na itlhokoditse sentle. So it clearly showed that our preparation tactics were very good. Irile a tswela gago kwa moletlong wa Kabo Dietsele tautona wa Botswana Softball Association Tirelo Bokokomane o akgoletse Bosma go ba ba tshwere ka thata mo go anamise motshameko wa softball lefatshe ka bophara le gone go tsenya letsogo mo setšhabeng. You are the epitome of what community building is all about. Gloria and your colleagues. Just one more time, just one more time, please stand up with your committee and the whole committee, and let's give you a big round of applause. I've just been reliably informed by Mr. President, Mr. Mgogoman, that you have recently donated a house in Re Mokokamane o ntse a ntlhalosetsa fa le sa tswa go aba ntlo kwa Matsiloje ke le bolelela jaana gore le Francistown o tlhoka matsogo a lona. Members from South Africa, our friends or visitors, that Francistown needs your hands. Dikgaisano tsa Bosma tse tla bong e le tsa bone di tla tshegetswa ke ba Orapa Masters ngwaga o latlelang kwa Orapa. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Mejano fa re garela dikgang tse setlhopha sa Gaborone Bowls Club ke sone bo mampudi ba kgaisano ya Botswana Bowling Association 2024 National Championships e neng e tshwere kwa toropong ya Jwaneng morago ga go kokoanya dintlha di le 70 le boraba bongwe ka kakaretso setlhopha sa Gaborone Bowls se gapileng sejana seo sa Rhodes Trophy se gaisa ditlhopha tse dingwe mo matlhakoreng o tla akaretsa singles, pairs, triples le batshameki ba bane mo maemong a bobedi go ne latela sa Johannesburg Bowls Club se sone se kokwantseng dintlha di le 60 le borataro mo madiong a mangwe le tlhakore la ladies singles le fentswe ke sa Johannesburg fa la men's singles lone le gapilwe ke sa Selebe Phikwe bafenyi ba ladies pairs ke Gaborone mme sa Orapa sa fenya le tlhakore la men's pairs karolo ya ladies and men's triples e tserwe ke sa Gaborone fa se ipoeletsa gape se fenya le tlhakore la ladies fours fa men's fours pilwe ke sa Francistown setlhopha sa Gaborone Bowls Club se tla emela lefatshe la Botswana kwa kgaisanong ya the African State Tournament e tla tshwarelwang kwa toropong ya Orapa kgwedi ya Lwetse monongwaga. The national tournament is where we play all the disciplines. We play the singles, the pairs. Kgaisano e ne akaretsa dikarolo tse di farologaneng tsa motshameko o e le tsa borre le tsa bomme. Setlhopha se se kokoanyang dintlha tse dintsi go feta tse dingwe e nna sone se se gapang se etsele sa Rhodes. Kgaisano e tsamaile sentle mme ebile banana le bone ba kgonne go iponela dietsele. One medals. Normally this is where we announce our national team players. I wish to recognize that Botswana Bowling Association as an affiliate of the Botswana National Sport Commission is one of the very active national sport association. Also recognizing that they Lekgotla la Botswana Bowling ke lengwe la makgotla a nang a na le mananeo a tsweletseng. We have at the BNSC
as you have already heard that, they have a program. Most of the NSAs, they might not be having such a program. That is running Mojuani. kgang tsa rona di wela fa gakologela jalo gore kgang ga ke di fela go fela nako mme gape kgang ga ke di lala nageng tswelela o lebeletse mananeo a mangwe a Botswana Television a News Channel ka o lebile sa moka tota o tla ba buile go tla go garela ditirelo tsa Botswana Connect tsa tsatsi la gompieno mme ka se ba ka tla ke leboge morwarre Kagiso Sekolo o na ranola ka pua ya diatla nna le wena re tla bo re kopana gape mo go la ka moso tlhola sentle.